миллати сарбаланди тоҷик дар тӯли таърих зимни ташаккул додани фарҳанг, маънавиёт, иқтисод ва умуман зимни ҷӯишҳову поишҳои роҳу усули инкишоф тараққиёт ба ҳодисаҳои гуногуни таърихӣ ва ҳамон гуна ки муҳаққиқон изҳор доштаанд ба ҷабри таърих борҳо рӯбарӯ шудааст. аммо гапсари он аст ки дар ин марҳилаҳои таърихӣ шахсиятҳои абармардоне фарзандоне буданд ки ин таърихро, ин тамаддуни бузургро ворисӣ карданд ва барои пойдории ин миллат, ин фарҳанг, ин тамаддун ҷонисориҳо карданд ва омӯзиш аз рӯзгори чунин шахсиятҳо албатта намунаи ибрат аст. осорхона бошад давраҳои гуногуни таърихро инъикос мекунад. ҳар як осорхона ки дар он ҷо нигораҳои таърихӣ, бозёфтҳои ҳафриётӣ ва осори таърихӣ нигаҳдорӣ мешаванд, албатта аз таърих бозгӯӣ мекунанд ва сарнавишти як миллатро мегӯянд, нақл мекунанд, ҳамон гуна ки таърихшиносон изҳор доштаанд. мо бошад ҳоло дар осорхонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба тозагӣ таъсис ёфт, расман ифтитоҳ шуд, қарор дорем. чун осорхона гӯшаи таърих аст, пас аз як сайри кӯтоҳи таърихӣ мо суҳбате меороем бо олимон, муҳаққиқон, донишмандон дар мавриди муҳимияти омӯзиши таърих, дар мавриди мубрамияти китоби тоҷикон дар шабу рӯзи кунунӣ ва иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ин ки китоби тоҷикон ба ҳар як хонаводаи тоҷик дастрасӣ мегардад. моро ҳамроҳ бошед. бинандагони азиз, инак суҳбатамонро оғоз мекунем ва ёдовар мешавем ки мо суҳбате дорем ин лаҳза бо омӯзгорон аз Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ки ҳоло онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунем. Шарипов Раҳмоналӣ, доктори илмҳои таърих, профессори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон; Зикриё Акрамӣ, доктори илмҳои таърих, профессори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Ҷамолиддин Шарипов, номзади илмҳои таърих, омӯзгори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. саволи нахустро аз он биёд оғоз кунем ки муҳимияти омӯзиши таърих дар чӣ зоҳир мешавад? сарфи назар аз он ки имрӯз ҷаҳон дар ҳоли рушд аст ва асри 21 асри тамаддуни иттилоотӣ аст, асри технология аст ва дар ҳамин шароит роҳ овардан ба омӯзиши таърихро шумо дар чӣ муҳим мешуморед? таъкид бояд кард ки дар доираи таснифоти донишҳои инсонӣ таърих ба ҳайс яке аз илмҳои қадимтарин маҳсуб мегардад. таснифот ё классификатсияи дониши инсонӣ нишон дод ки баробари риторика, этика мавзӯи омӯзиш ба миён омад ки минбаъд дар тӯли таърих ташаккул гирифта ба мавзӯи аслии илми аслии таърих табдил мегардад. дар ин маврид файласуфони антиқа Арасту ва Афлотун андешаҳои худро баён карда буданд ки мавқеи омӯзиш ки минбаъд таърих ном мегирад дар ҷомеа аз чӣ иборат аст ва баъдан чӣ гуна ташаккул мегирад.
арасту ва афлотун мавзӯи таърихро ё омӯзиши ҷомеаро ҳамчун объекти асосии фанни таърих пешниҳод мекунанд. дар ин маврид ду маҳаки асосӣ зарур аст. якум равиш аст ки дар русӣ бо забони метод истифода мебаранд ва дуюм фан предмет аст. ин ду чиз воқеан муайянкунандаи воқеии ҳар як илм дар доираи таснифоти донишҳои инсонист. мавзӯи асосии тадқиқоти илми таърих яъне ҷомеа буда воқеан бигирем воқеаҳое ки дар ҷомеа рух медиҳанд онҳоро меомӯзад. аз аҳди антиқа шурӯъ карда то имрӯз дар бар мегирад ва аз воқеаҳо бевосита сабақ гирифтанро медиҳад, сабақомӯзиро медиҳад ва воқеаҳо бевосита пайваст мехӯранд ба хронология, яъне ба санаҳои таърихӣ мехӯранд ки кадом воқеа дар кадом давра ба вуҷуд омадааст. аз ҷониби дигар вақте ки мо мавзӯи таъриха даст мезанем бевосита ба вуҷудоии ҷомеаи инсонӣ ва шаклҳои асосии ҷомеаи инсонӣ низ дар бар гирифта мешавад, яъне омӯхта мешавад ва таҳқиқ карда мешавад. ин имконият медиҳад ки дар қиёс ҳар як ҷомеаи инсонӣ бартарият заифияти он нишон дода шавад, яъне рушд, инкишоф ҳамто таназзули он бояд дар ин маврид муайян карда шавад ва тавассути кадом аснод ё тавассути кадом воқеаҳои таърихӣ ин чизҳо рух додаанд. як сарҳадбандии муайяни ҷомеаи инсонӣ тавассути хронологияи таърихӣ вобаста ба воқеаҳои таърихӣ аст. яъне ки ба мисоли нахустин истеҳсолкунандагони зироат, олоти меҳнат, ба шакл даромадани муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ дар ҷомеа, ба вуҷуд омадани табақаҳои иҷтимоӣ, ба вуҷуд омадани масалан табақаи элита ё табақаи диндорон ва амсоли инҳо вобаста ба ҳар як давраи муайяни таърихӣ зоҳир мегардад. яъне мавзӯи то таърихият ва мавзӯи худи таърихист. мавзӯи то таърихият ин мавзӯи нонавишта аст. мавзӯест ки таърих дар он хат вуҷуд надорад ва мавзӯи таърих мавзӯест ки тавассути бевосита дониши инсон тавассути хат навишта шудааст, аз насл ба насл боқӣ мемонад. ин имконият медиҳад ки ҳар як насл аз насли гузаштаи худ воқеан бигирем гузаштаи худро биомӯзад. мисоли оддиро мо дар худи қавми ориёӣ бигирем. таърих агар мо ба омӯзиши таърихи ориёӣ суханронем мегӯем ки масалан оё ориёиҳо қабл то таърихият арзи вуҷуд доштанд ва дар куҷо вуҷуд доштанд? оё ориёҳо кай пайдо шуданд? саволи дигаре ки каме чӣ омадааст. то таърихият ин чизро мо исбот кардан наметавонем ва танҳо тавассути бевосита васоили олотӣ ин чиз исбот карда мешавад. маконҳое ки ҳастанд аз рӯи он маконҳо муайян карда мешавад. ва мавзӯи ба вуҷудоии масалан қавми ориёӣ инам ки як мавзӯи бисёр муҳим ва мавзӯи муҳим махсусан дар таърихи мост, дар таърихи гузаштагони мост, аз ҳар ҷиҳат тадқиқи ҷиддиро мехоҳад. дар факултети таърих як шиёри калон буд ки навишта шуда буд ки ман як илмро медонам ва ин ҳам бошад илми таърих. фридрих энгелс. ва мо ифтихор мекардем ва ба моҳияти ин суханҳои энгелс дарӯз ҳарфам намерафтем, мегуфтем ки бузургҳо энгелс як илмро медонад. вале вақте ки худи асарҳои энгелсро ва ҳамин иқтибосро ёфтем, ин фикри энгелс давом дорад. ман фақат як илмро медонам ва ин ҳам бошад илми таърих ва иловатан илова мекунад ки яъне ҳар як илми хоҳ табиатшиносӣ бошад, хоҳ ҷомеашиносӣ бошад, хоҳ физика, хоҳ химия, хоҳ математика, олим имрӯза дастовардҳои пешина, олимони пешинаро меомӯзад. ба таърих рӯ меоранд. яъне сарф карда аз ҳамон арифметикаи оддие ки инсон чӣ тавр ададҳоро ҷамъ мекунад, худи пайдоиши адад ҳаст, зарб мекунад. ва он чизе ки мо медонем ин аз гузаштагони мо хоҳ дар математика бошад, риёзиёт бошад, хоҳ дар нуҷум бошад, хоҳ дар химия бошад, хоҳ дар адабиётшиносӣ бошад ва хоҳ дар афкори ҷамъиятӣ фалсафа бошад ва ҳатто дар худи таърих ҳам бошад, яъне инсоният ба дастовардҳои гузаштаи худ дар ҳамин ҷода такя карда, яъне таърихи
علم خود را می‌آموزد و به دانستن تاریخ علم خود یگان عالمی یا محقق علم‌های دقیق و طبیعت شناسی مسئله آینده رو حل کرده نمی‌تواند. اگر که ما خواهیم که در آینده جامعه خود را از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علمی، در اساس دستاوردهای علم‌های دقیق و طبیعت شناسی و در اساس آن تجربه هم منفی و هم مثبت گذشتگان ما که هم بالاروی بود و هم پسروی بود، ما باید هیچگاه از تاریخ رو نکنیم. ما همه وقت نه تنها تاریخ خلق خود را داریم، ما تاریخ منطقه را داریم، ما تاریخ عمومی جهانی را داریم، ما تاریخ تجربه دولت‌های پیشقدم را هم داریم که با کدام سبب و کدام راه و اصول به همین زینه ترقیات خود رسیدند و برای همین با جوانان ما سر کرده از دانش و از معلومات و دانش و علم و جهانبینی و مفکوره علمی تاریخی به نهایت ضرور است و در این جاده فاکولته تاریخ دانشگاه ملی که در اینجا استادان و راهبر دانشگاه است و استادان جوان ما هستند، یعنی کوشش و غیرت دارند که این وظیفه را یعنی سربلندانه اجرا کنند. با تاریخ کدام دولتی که رو میوریم حتما ما در اونجا میبینیم که شخص یکم راهبر دولت به واسطه با تاریخ رو آوردگی است. یعنی از تاریخ دولتداری خود آگاهی دارد. بله. تاریخ دولتداری خود را خوب میداند. تاریخ دولتداری خود را اقدام میکند که خوب بنویسند که برای نسل آینده همین چیز همچون سبق دهنده باقی ماند. تشکر زیاد. همون گونه که گفتید و تاریخ را واقعا گرد آوردن و درباره سرنوشت انسان که انسان اصل خود را شناسد، کتابت کردن و به علم وارد کردن و واقعا وقتی که علم تاریخ همچون علم اعتراف شد، این یک دستاورد بزرگ در حیات انسانیت به حساب می رود. اصطلاح تاریخ خلق توجیه این اصطلاح علمیه. همین اصطلاح یعنی با گردش علمی سال 1947 وارد می شود. ما میگیم که تاریخ خلق توجیه تاریخ خیلی قدیمه دارد، لیکن همین اصطلاح مثلا با نوشته شدن مختصر تاریخ خلق توجیه از جانب استاد باباجان غفورов با گردش علمی وارد گردید که این معنی آن را دارد که توجیکان تاریخ خیلی قدیمه خود را دارند. تشکر زیاد. همون گونه که رودکی بزرگان میگوید گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همه بنگاشتند، دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. و همون گونه که ذکر کردید از حادثه ها تاریخ را می‌آموزند با اون خاطر که این حادثه ها این رخدادها کدام روندها را یا واقعه ها کدام روندها را در جامعه با وجود آوردند. واقعه هایی که در تاریخ به واسطه سببگار اساسی تغییرات می‌شود در جامعه. درست است. پیشوای ملت محترم امیر امور همین نکته های مهم را در نظر دارند که میگوید که ما از سیف‌های درخشان تاریخ سبق گیریم و با اشتباه گذشتگان کردن راه دادن تکرار نکنیم، راه ندهیم. درسته. اکنون میگذاریم با آموزش تاریخ خلق تاجیک که کتابی که این واقعا شاه اثر است در شناخت مردم تاجیک، کتاب تاجیکان باباجان غفورov است. موهمیت این کتاب، محبوبیت این کتاب در چه ظاهر میشود؟ سالها میگذرند، وقتها دیگر میشوند، فضاها دیگر میشوند، تغییر مییابند، اما تاجیکان باباجان غفورov بیش از پیش موهمیت پیدا میکند و مثال روشن اینو که دلیل از همه رد ناپذیری این اقدام پیشوای ملت است که دستور دادن تا 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تاجیکان باباجان غفورov به هر یک خانواده تاجیک مرحله به مرحله دسترس کردند. استاد باباجان غفورov واقعا مورخ واقعی است، تاریخ نگار. به واسطه نوشتن کتابی مثلا کتاب تاریخ ملت، تاریخ خلق خودش این قهرمانی بزرگ بود. از این نگاه به واسطه این شخصیت فرهیخته بودن خود استاد باباجان غفورov نشون میده که استاد باباجان غفورov همین کار کرد، برای دیگران نشون داد که واقعا بگیریم تاجیکان نه فقط در دوره شوروی مثلا به ملت تبدیل گردیدن باید اومدن، بلکه اینها تاریخی به واسطه تاریخ گذشته داشتن، تاریخ قدیمه داشتن، تاریخ چندین هزار ساله دارن که این به واسطه در تشکل گیری ملت تاجیک در دوره شوروی زمینه واقعی را گذاشته بود. از این نگاه که قبلا من گفتم همون محصول همون به واسطه موضوعی خود تاریخ خلق تاجیک به گردش علمی وارد کردنش
این هم یکی از خدمات بزرگی باباجان غفورов است. بهترین واقعی ترین مرحله های مثلا تاریخ خلق تاجیک توسط منابع و موادهای بسیار مهم و ارزشناک دقیق معین کرده شده است که میتواند که هر کسی که تاریخ خلق تاریخ ملت خود را دوست می‌دارد از این استفاده برد و درباره شناخت خود یک بهره کاملی علمی برد. ارزشی علمی کتاب تاجیکان باباجان غفورов در چه اساس می‌یابد که تا کنون این ارزش زوال نمی‌پذیرد، برعکس بیشتر می‌شود، بالاتر می‌شود. واقعا در زمان معاصر که با پدیده‌های جهانی شوی پر عالم را فرا گرفته است، آموزش علم تاریخ امکانیت می‌دهد که هر یک ملت، هر یک خلقیت همون دستاوردهای تاریخی خود، ارزش‌های تاریخی خود را در روبروی آن همین پدیده‌های منفی در جامعه انسانی حفظ نماید. و یکی از خدمت‌های برجسته قهرمان تاجیکستان اکادمی باباجان غفورov در آن ifade می‌یابد که اون نخستین شده از دایره‌های علمی تاجیکان در سال‌های 40 نوبسته از وضع ایدئولوژی حکمران، نوبسته از آن که چنین یک محیط بسیار هم ایدئولوژی تیره جامعه را فرا گرفته بود و در دایره یک حزبی جامعه عمل می‌کرد و این نگاه نکرده به نوشتن و تحقیق تاریخ ملی خود شروع کرد. اکادمی باباجان غفورov توانست که در اساس آموزش سرچشمه‌های تاریخی، در اساس استفاده زیاده از 2000 سرچشمه و ادبیات‌های خارجی و داخلی با تحقیق علمی تاریخ خلق تاجیک از لحاظ علمی و تحقیقاتی شروع نماید. و واقعا کتاب تاجیکان از جمله آن دستاوردهای مهم خلق تاجیک در زمان شوروی به حساب می‌رفت که پورا تاریخ خلق تاجیک را به طور علمی، به طور مختصر، به طور بسیار هم فهم و روشن انعکاس می‌نماید و ارزش علمی اثر در آن ifade می‌یابد که کتاب تاجیکانی باباجان غفورov اصلا 4 مرحله تاریخی را، یعنی دوره قدیم عصرهای میانه و دوره نو را فرا گرفته، تمام خصوصیت‌ها و خصوصیت‌های عمومی و خاص تاریخ خلق تاجیک را با در نظر داشت وضع منطقوی و وضع داخلی فرا گرفته است. و یکی از مرحله‌های مبرمی که از لحاظ علمی باری نخست اکادمی باباجان غفورov در کتاب تاجیکان وابسته به تاریخ خلق تاجیک تحقیقات علمی انجام داد، این مرحله قدیمترین خلق تاجیک است، یعنی تاریخ قدیمترین خلق تاجیک است که تا این دوره اصلا از جانب محققان خارجی این مسئله توجه بررسی شد، ولی به طور کنکریتی و که مشخص این مسئله حالا مورد آموزش قرار نگرفته بود. مخصوصا مسئله نیاگان تاجیکان، تاریخ نیاگان تاجیکان، مسئله آریایی ها که در مرکز دقت مؤلف تاجیکان این بعد قرار گرفت و او مکتب رو اساس گذاشت با همین تحقیقات خود که من بعد مورخان تاجیک چه در آخر حکومت شوروی و چه در جامعه صاحب استقلال اکنون مورخان تاجیک در پیروی از این اقدام‌های اکادمی باباجان غفورov، در پیروی از این اساس‌های گذاشته او در راه علمی تاریخ قدیم‌ترین خلق تاجیک تا به امروز موفقیت‌های زیاد به دست آوردند. و وابسته به تاریخ اقوام آریایی‌ها باباجان غفورov اولین شده اثبات نمود که تاجیکان یعنی خلقیت‌های اساسی محلی امروزه آسیای مرکزی به واسطه پیوستگیشون به همون اقوام آریایی تبار میرسد که آنها نخستین تمدن، نخستین شهرها، نخستین عنصرهای مدنیت رو در همین منطقه در آسیای مرکزی اساس گذاشتند و این نظریه اثبات کرد که تاجیکان واقعا مردم محلی آسیای مرکزی هستند و تمدن ساز، دولت ساز و شهرساز این منطقه بودند هستند و به دیگر خلقیت‌های آسیای مرکزی تأثیری بسیار هم معنوی خود را رساندند که در زیر این تأثیرات من بعد مکتب‌های علمی و مکتب‌های فرهنگی دیگر خلقیت‌ها به واسطه با تشبث تاجیکان تشکل یافت. امروزها که در نتیجه تشبث و ابتکاری جناب عالی کتاب تاجیکانی باباجان غفورov دسترس تمام اویله تاجیک گردیده ایستاده است، در رسانه‌های اجتماعی یعنی درباره این موضوع یعنی سخن‌های زیادی است، فکر و عقیده‌های زیادی است و البته اکثریت اهالی تاجیکستان و تاجیکان این اقدام را دستگیری بکنند و از این خیلی خوشنودند که امکانیت دارند که با زبان تاجیکی مفصل
پهلوهای گوناگون تاریخ خلق خود را آموزند. آن چیزی که بابا جان غفورов توانسته است در ابتدای سالهای 70 عصر گذشته روی کاغذ می‌دانیم که علم آخر ندارد، علم تشکل یافته ایستاده است و کتاب بابا جان غفورов در جاده تاریخ خلق تاجیک این سخن آخران نیست و این تحقیقات ها ادامه دارد. یادآور میشم که تحقیقات های خیلی بزرگ علمی، کشفیات های علمی در ساحه آموزشی تاریخ خلق تاجیک بعد از چاپ این کتاب دسترس شد به عالمان. هم خود یادگاری سرعزم، هم دیگر یادگاری های تاریخی، هم دیگر سرچشمه های خطی عربی اساس و فارسی اساس و یونانی اساس و ارمنی اساس ما بدتر به دست آوردیم و این اهمیت این کار، اهمیت اثری بابا جان غفورov در آن است که ما آن اسلوب و اسلوبیت بابا جان غفورov نگاه به تاریخ خود که هر یک تاجیک نوابسته از کدام منطقه می باشد، زاده کدام نواحی می باشد، او از دسترنج خلق خود افتخار می کند. آن دستاوردی که ما در بدخشان دریافت کردیم این افتخاری تمام ملت تاجیک است، هم در حدود تاجیکستان و هم بیرون از تاجیکستان. یعنی همین است یکی از اسلوب‌های بابا جان غفورov که ملت تاجیک را از نوابسته از منطقه بزرگی که او زندگی میکرد، در جایی که زندگی میکرد، از دستاوردهای خود افتخار کنند. با هم دیگه با این دستاوردها دسترنجی یعنی همه تاجیکان گردند. وظیفه معرخ در آن است که اسلوبیت بابا جان غفورov را استفاده برده تاریخ خلق تاجیک را هم در دایره جمهوری دولتداری مستقل آن ابراز نماید، تحلیل کنند، بررسی کنند و هم تاریخ خلق تاجیک که برون از مرز امروزه تاجیکستان زندگی میکند تحلیل و مورد تحقیق علمی کنند. یعنی چی در افغانستان است، چی در ازبکستان است، چی در قرقیزستان است، قزاقستان است یا در دیگر منطقه ها و حتی در 30 سال اخیر تعداد زیادی تاجیکان ما بیرون از حدود آسیای میانه مهاجر شدند و مقیمی دیگر دولت ها شدند. یعنی تاریخ این هموطنان خود را، هم ملتان خود را ما باید فراموش نکنیم. بعد از تأسیس یافتن جمهوری تاجیکستان، تاریخ تاجیکستان است این تاریخی که در داخل دولت داریم و تاریخ خلق تاجیک است که آن تمام تاجیکان جهان را در بر بگیرد. این را یعنی این باید در مد نظر محقق تاریخ خلق تاجیک ایستاده باشد. به عنوان تاجیکان تاریخ قدیم و عصرهای میانه معروف است، ولی بالای همین کتاب دو رسم است. اگر نظر کنید دو رسم است. همین دو رسم دو عکس است. عکسی تخمینا مرد 40 ساله تا 60 ساله است. اینا عکس‌های دوره عصری میانگی اند. ولی تنها نصف همین رسم بالای چی اومده است؟ بالای کتاب اومده است. بعداً بعضی چیزا رو ما مقتدی دیدیم، اینا دو نفر بالای شتر هستند و در دستشون یک نامه دارند. اینا نامه دارند. این نامه فکر میکنم که یک نامه یا دیپلماتی است یا یک نامه یک اون چیزی هست که اینا از ملک چغانیان حرکت میکنند به سوی شهرهای دیگر. سخنهای پیشوای ملت را در شناخت کتاب تاجیکان، در پیشگفتار کتاب تاجیکان میخونیم. در آنجا پیشوای ملت یک نکته خیلی خوب را تاکید کردند که بابا جان غفورov در تالیف کتاب تاجیکان صرف موقع بی‌طرفی را اشغال کرده است. همچون عالم بهای واقعی داده است. وقتی که از تاریخ ملت تاجیک بیرون می رود، قوم های دیگر را که در حدود همین آسیای میانه زندگی میکنند هر بهای داده است، بهای واقعی و ابجکتیوی است. در این خصوص چه نظر دارید؟ درست است. موضوع به‌واسطه که به موضوع علمی، موضوعی که در خود تاجیکان بابا جان غفورov صرف دخالت شده است. موضوع خودی مثلا قبیله‌های سکویی، جغرافیای تاریخی آنها، جایگیرشوی آنها در عهد انتیقه، موضوع گیدرونیم ها،
мавзӯи оронимҳо, гидрооронимҳо, яъне мавзӯи кӯҳ, мавзӯъҳое ки бевосита дар авесто оварда шудааст, чандин мавзӯъҳои дигар, дарьё, кӯҳҳо ва амсоли инҳо. воқеан он чизҳое ки гуфта шудааст, мин баъд онро муаррихоне ки мақсад ба таърихи ҷуғрофия таърихи осиёи марказӣ қабл асри ислом сари кор доранд, тасдиқ мекунанд ки устод Бобоҷон Ғафуров ҳамина дақиқ баён кардааст. ин як масъала. масъалаи дигар, масъалаи омадани туркҳо ба осиёи миёна дақиқ гуфта шудагӣ аст. дар ҳамин китоб дақиқ оварда шудааст ки дар фалон сол 542 соли 542 вуруди нахустин қабоили туркӣ ба ҳудуди осиёи миёна шурӯъ мешавад ва дар мавриди бевосита сарчашмаи асосии омӯзиши давраи антиқаи халқи тоҷик авесто низ дар китоб воқеона аз нигоҳи илмӣ ин чиз баён гардидааст. ин чизи бисёр муҳим ва зарур аст ки дар даҳуму даврае ки мо мегӯем ҳукмронии идеологӣ мавҷуд буд, ҳамин чизро воқеияташро баён карда буд ки бевосита аз таърихи ҳамун аслияти таърихи масалан давраи антиқа аст ё ки давраи асри миёна аст баён мегардад. вақте ки мо ҳамиро аз таърихи Бобоҷон Ғафуров мегирем бо фарз кунем ки бо дигар осори муҳаққиқони дигаре ки бевосита масалан ба таърихи археологияи осиёи марказӣ сару кор гирифтанд, ба таърихи фарҳанги антиқаи халқи тоҷик сару кор гирифтанд, ба таърихи фарз кунем ки давлатдории тоҷикон сару кор гирифтанд, онҳо бевосита ба Бобоҷон Ғафуров такя мекунанд. Бобоҷон Ғафуров дар ибрози воқеаҳои таърихӣ ва хулосаоварон сифр ба сарчашма такя кардааст. аз худ чизе муболиға накардааст. мутаассифона дар ибрози таърихи баъзе халқу қавмои ҳамсояи мо асотирро ҳамчун сарчашмаи асосӣ гирифта истодаанд. ин дар китоби Бобоҷон Ғафуров нест. бале, ривоятро тамоман нест. ин чиз дар ривоятҳои сохта, яъне касе гӯё гуфтааст. ира аслан таърихи ҷаълӣ мегӯянд, таърихи сохта мегӯянд. ин чизҳо ҳаст. асотир, эҷодиёти даҳонӣ, фолклор, ин чизҳои ёрирасони сарчашмаҳои ёрирасон аст ки чизи асосиро тасдиқ мекунад ё инкор мекунад. лекин ҳеҷ гоҳ асотир, эҷодиёти даҳонӣ ҳамчун сарчашмаи асосии таърихӣ яъне баромад карда наметавонад. асос ин бозёфтҳои бостоншиносӣ яъне моддӣ, ин сарчашмаҳои хаттие ки дар он хоҳ дар болои санг аст, хоҳ дар коғаз аст, хоҳ дар пӯст аст, хоҳ дар чӯб аст, дастхатҳои бойгонӣ деваштичи сохтӣ. ин аст асоси сарчашмаи Бобоҷон Ғафуров. ва дигар Бобоҷон Ғафуров тоҷиконро таърихи тоҷиконро иброз намуда як қадам ё як зарра ҳам ба иззати нафси халқу миллати дигар нарасидааст. ҳақиқат он чизе ки гуфтааст нисбати ҳамсоягон бо эҳтироми бисёри самимӣ ки ин воқеаи ин раванди қонунии таърихӣ аст ки минтақаҳо дигар мешавад, ҷуғрофия дигар мешавад, дигаре меояд, як замоне мешавад ки як мавҷи паҳншавии қавму қабилаҳои кӯчӣ ба вуҷуд меояд. аз ҳамин Бобоҷон Ғафуров холис аст. яъне дар мадди назари Бобоҷон Ғафуров таҳқир ё пасзанӣ дигар миллат нест. бузургии ин асар дар ҳамин аст. ҳама халқу миллатҳо аввалин қадамҳои худро дар замони ҷамъияти ибтидоӣ аз бодиянишинӣ, аз кӯчӣ сар карданд. аз ҷое ба ҷое рафтанд. аламон ҷои ватани худро ҷустуҷӯ карданд. бузургии гузаштагони мо дар он аст, дар ин кор мо аҷдодони мо фаъол будем ва ватани худро Мовароҳунару Хуросонро, он ҳавзаҳои Амударёю, Сирдарёю, Зарафшону дигарҳоро мо бештар ёфтем ва дар ин ҷо муқим шудем. ҳар як номи Томирис аст, Шерак аст, дар таърих шахсият 2000 сол, 3000 сол, яъне номи ӯ дар таърих ворид. ин шахс ҳеҷ гоҳ тасодуфӣ нест. ин шахсиятро тасодуфӣ гуфта, ин як ҳаваскорӣ дар илм аст.
як чизи бисёр муҳим аст. муҳим ҳамин аст ки устод бобоҷон ғафуров соли 1972 китобро навиштанд. тамоми дастовардҳои соҳаи илми таърихи рабт доштаи ба халқи тоҷика ҷамъоварӣ карданд. яъне гап дар сари ин аст ки яъне аз кашфиётҳои бостоншиносие ки гузаронида шуда буд, натиҷаи онҳо, манбаъҳои таърихие ки истифода карда шуда то ҳамон давра, ҳамаи ҳамонҳоро истифода карда дар ҳамин китоб гирд овардааст ва асари бунёдист. асари бунёдист ба ин хотир ки касе ки мавзӯи таърихи антиқа, қадимтарин қадим асрҳои меро даст занад, на фақат ба таърихи халқи тоҷик, таърихи осиёи марказиро ман дар назар дорам, хоб муҳаққиқи афғон бошад, хоб муҳаққиқи ӯзбекистонӣ бошад, хоб муҳаққиқи дигар, ӯ ҳатман ба тоҷикони бобоҷон ғафуров рӯ меорад. вале як чизи дигар бисёр муҳим аст. аз нашри китоби тоҷикон 50 сол гузаштааст. дар ин муддат дастовардҳо дар соҳаи илми таърих хеле зиёд аст. дар соҳаи бостоншиносӣ, манбаъшиносӣ, таърихнигорӣ, санадгузорӣ ва амсоли инҳо. ва ана ҳамин дастовардҳои навини илми таърих дар Тоҷикистон, хусусан дар давраи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба таърихи халқи тоҷик бевосита дар осори муҳтарам пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахшида шудааст. мо дар ҳамин осорхонае ки нишастаем, тамоми осори пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гирд овардем ва донишҷӯёнро ҳамеша талқин мекунем ки аз инҳо баҳра баранд, баҳраи илмӣ баранд, баҳраи воқеӣ баранд. ва яке аз китобҳои бисёр муҳиму зарур, ҳама китобҳои бисёр муҳим ва зарур ҳастанд, хусусан забони миллат ва ҳастии миллат ки ба тозагӣ нашр шудааст. дар ин маврид идомаи ҳамин китоби устод бобоҷон ғафуров тоҷикон мебошад. яке аз масъалаҳои бисёр ҳам муҳиме ки пешвои муаззами миллат низ дар китобҳои худ махсусан чеҳраҳои мондагор, забони миллат, ҳастии миллат, нигоҳи ба таърих ва тамаддуни ориёӣ тоҷикон дар оинаи таърих, ориёиҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ ва дигар китобҳое ки вобаста ба таърихи халқи тоҷик нашр карданд, ин масъалаи аслии ниёгони тоҷикон, яъне ориёиҳо аст. яъне ду масъалае ки зиёда аз 70 сол миёни муҳаққиқони ҳам хориҷӣ ва ҳам русу ҳам шӯравӣ мавриди баррасӣ, мавриди баҳс қарор гирифт. ин масъалаи нахустмеҳани ориёиҳо ва муҳоҷирати қавму қабилаҳои ориёитабор ба минтақаҳои мухталиф аст. ва баъд аз он ки академияи бобоҷон ғафуров дар асоси сарчашмаҳои таърихӣ ва минбаъд пешвои муаззами миллат дар асоси таҳлили осори муҳаққиқони ҳам дохилӣ ва ҳам хориҷӣ ба ин масъала рӯ овард, аллакай маълум шуд ки нахустмеҳани ориёиҳо на аврупои шарқӣ аст, на сибири шарқӣ, балки осиёи марказӣ аст. яъне осиёи марказӣ минтақае ҳаст ки маҳз дар ҳамин ҷо дар ҳазорсолаи 4 ва 3 то милод ориёиҳо, яъне ниёгони тоҷикон дар ҳамин минтақа ба нахустин тамаддун, ба нахустин давлат, ба нахустин масалан шаҳрҳо асос гузоштанд. ин суханҳо аз ана ҳамон таҳқиқи ёдгориҳои археологие ки минбаъд дар ин минтақаҳо сурат гирифт равшан мегардад. яъне объекти асосии омӯзиши илми таърихи аҳди бостон ана ҳамон ёдгориҳое аст ки аз ҷониби бостоншиносони ҳам тоҷик ва ҳам хориҷӣ дар сарзаминҳои таърихии Моваррунаҳру Хорусон мавриди таҳқиқ қарор гирифт. дақиқ шуд ки осиёи марказӣ минтақаи таърихан марбут ба ориёиҳо аст. нахустмеҳани онҳо ба ҳисоб рафта маҳз дар аз ҳамин ҷо дар ҳазорсолаи 3 ва 2 то милод онҳо рӯ овардан ба ду минтақа, яъне аз осиёи марказӣ дар самти ғарб ба сӯи қисми шимоли Эрон то ба Осиёи Хурд, яъне сарзаминҳои имрӯзаи Туркия, соҳилҳои баҳри Миёназамин ва ба воситаи баҳри Миёназамин ворид шудан ба Аврупои ҷанубӣ ва шарқӣ ва минбаъд паҳншавии ориёиҳо ба воситаи Осиёи Сағир ё Осиёи Хурд то ба Аврупо рафта расид дар қисми ғарбӣ ва дар қисми ҷанубу шарқӣ бошад ориёиҳо аз Осиёи марказӣ тавассути қисми шимоли Покистони имрӯза, яъне Ҳиндустон, то ба қисмҳои ҷануби Осиёи ҷанубу шарқӣ рафта расиданд. имрӯз зиёда аз 40% аҳолии Ҳиндустон ва Осиёи ҷанубу шарқӣ аксариятш аст ориёитабор аст дар баробари муғулнажодҳо, дигар халқиятҳо. ориёиҳо аст ки аллакай онҳо дар асри 3 то милод ворид шуданд ба ин минтақаҳо ва ин воридшавӣ боиси
паҳншавии тамаддуни ориёӣ шуд. имрӯз яке аз масъалаҳои мубраме ки дар маркази диққати пешвои муаззами миллат дар пайгирӣ аз таҳқиқотҳои академик бобоҷон ғафуров қарор дорад, ин тамаддуни ориёӣ аст. ҳатто соли 2006 бо ташаббуси пешвои миллат соли тамаддуни ориёӣ эълон карда шуд ки ин бори дигар дар ҳамун тақвияти худшиносӣ ва худогоҳии насли наврас ва тамоми қишраҳои ҷомеа бисёр ҳам заминаи мусоид гузошт. аллакай ҷомеаи тоҷик, ҷомеаи тоҷикистон аллакай дарк кард ки ниёгони ӯ яке аз асосгузорони тамаддуни умумбашарӣ аст. тамаддунест ки дар асри 3 ва 2 томилод тамоми ҷаҳонро пахш кард. тамаддунест ки нахустин давлатҳо, нахустин императориҳоро, нахустин шоҳаншоҳиҳоро дар сатҳи байналхалқӣ ба вуҷуд овард. бинед шумо асосгузори нахустин шоҳаншоҳӣ ориёиҳо ҳастанд, ҳақоманишиҳо. империяи ҳақоманишӣ давлате буд ки зиёда аз 70 халқияту миллатҳоро дар худ муттаҳид карда буд. дар баробари ориёиҳо халқиятҳои сомии шарқи наздик низ ба ин империя ворид шуд. вале тамаддунеро ки ориёиҳо асос гузоштанд, ин тамаддун боис шуд ки халқиятҳои мухталиф ғарқи ҳамин тамаддун шаванд. ва ин ғарқшавӣ то ба асри 20 идома кард дар осиёи марказӣ. осиёи марказӣ минбаъд минтақаи бархӯрди халқиятҳои мухталиф шуд. вале новобаста аз ин бархӯрдҳо тамаддун ва фарҳанги халқи тоҷик ки дар заминаи фарҳанги ориёиҳо бою ғанӣ буд, тавонист ки худашро ҳифз намояд ва дигаронро ба худ ғарқ намояд. ин ғарқшавӣ то ба асри 20 ва то ба ҳол идома дорад. бинед шумо таъсири забони мо ба забонҳои туркӣ ва забонҳои ҳамсоя ва фарҳанги мо ба фарҳанги ҳамсоя чӣ қадар таъсири зиёд дорад. ана ҳамин таъсирот минбаъд забони мо, фарҳанги мо ва дигар унсурҳои тамаддуни моро аз новобаста аз он ки ба ин минтақа аҷнабиён дар марҳилаҳои мухталиф масалан юнону мағдуниҳо, арабҳо, туркҳо, муғолҳо ва дигар халқиятҳо то ба асри 20 ворид шуданд, новобаста ба ин ана ҳамин фарҳанги бою ғанӣ боис шуд ки забони мо ҳамчун сипари ҳастии миллат то ба имрӯз боқӣ монад. дар ин мазмун пешвои муаззами миллат қайд кардааст ки забони миллат ҳастии миллат аст. яъне тоҷикро то ба имрӯз фарҳангаш аз зери таъсири дигар халқиятҳо, аз зери ғарқшавӣ бо дигар халқиятҳо наҷот дод. аз маҳшавӣ унсури асосӣ, унсури марказии ин фарҳанг забони миллат буд. забони тоҷикӣ. бинед шумо халқиятҳои шарқи наздик дар рӯбарӯи забони арабӣ аллакай забони худро аз даст доданд. куҷо аст имрӯз масалан забони ироқ, забони мардуми сурия, мардуми миср як минтақаи тамаддунхез аст, вале имрӯз забони худро аз даст додааст. имрӯз новобаста аз он ки маркази тамаддун аст, вале забон надорад, забони миллӣ надорад. ва онҳо ёд мешаванд бо номи арабҳо, дар ҳоле ки мардуми ироқ, мардуми шарқи наздик, мардуми миср араб нест. ино халқиятҳои ба худ хос буданд. ино пеш аз арабҳо давлат доштанд, тамаддун доштанд, фарҳанг доштанд. вале дар рӯбарӯи фарҳанги араб, дар рӯбарӯи забони арабӣ забони худро аз даст доданд. забон вақте аз даст рафт, миллат аз байн рафт. имрӯз дигар миллати сомиву миллати мисрӣ вуҷуд надорад. аммо бузургии миллати тоҷик дар ҳамин буд ки фарҳанги тоҷик, забони тоҷик забони арабиро шикаст дод. ҳатто хати тоҷикӣ, ин хате ки мо имрӯз истифода мебарем дар баъзе сарчашмаҳои таърихӣ, ин хати форси асоси арабӣ аст, на ин ки араби асоси форсӣ. чун хатро дар замони сосониён ва пештар аз он ҳақоманишиҳо халқиятҳои шарқи наздик ахиди арабҳо аз мо қабул карданд. иҷод карданд гузаштагони мо, ниёгони мо. фақат ба ин хат баъзе иловаҳо карданд, баъзе масалан хусусиятҳои хосе ки ба забони онҳо ба таҷдиду дигар зеру завар ворид карданд, ба забони арабӣ онро созгор карданд. аслан ин хати ҳақоманишиҳо ва минбаъд сосониён буд. ва яъне таъсири забони тоҷикӣ ба фарҳанги араб, ба фарҳанги масалан турк, ба муғулу дигар зиёд шуд ва ҳамчун сипар дар эҳёи миллат, дар ҳастии миллат то ба имрӯз боқӣ монд. пешвои миллат нахустин маротиба бо ҷасорати тоҷикӣ ба арсаи илми ҷаҳонӣ консепсияи мавҷуд будани тамаддуни ориёӣ. ҳоло он ки то имрӯз олимони ҷаҳон дар бораи мавҷуд будани 22 тамаддуни ҷаҳонӣ, тамаддуни славянӣ, тамаддуни миср, тамаддуни юнон, рум, ҳинд, чин, вале баробари ин пешвои муаззами миллат исбот карданд ва ин фарзияи илмие ки асоси хеле қавӣ дорад, пешниҳод карданд ки тамаддуни ориё низ баробари дигар тамаддунҳо
ҳуқуқи мавҷуд будан ва эътироф кардан аз тарафи олимони ҷаҳонро дорад. ҳамин иқдоме ки пешвои миллат роҳандозӣ кардан, яъне дастрас намудани китоби тоҷикон ба ҳар як хонаводаи тоҷик марҳила ба марҳила, дар ин шабу рӯз чӣ муҳимият дорад? чаро пешвои миллат маҳз ҳамин иқдомро роҳандозӣ кардан албатта харҷи зиёд дорад? ин иқдоми пешвои миллат якум дар бораи меҳандӯстӣ, дар бораи саховатмандии пешвои муаззами миллати мо шаҳодат медиҳад. яъне ба харҷи зиёди молиявӣ нигоҳ накарда тасмим гирифтанд ки ҳамин китобро бо сифати баланд чоп кунанд ва ба ҳар як оила тақдим. он тарафаш аз мо, аз устодон, аз зиёиён, аз падару модар, аз аҳли эҷод, рӯзноманигор бошад, нависанда бошад, муҳаққиқи соҳаи табиатшиносӣ бошад, яъне агар ки аз ҳамин китоб ҷустуҷӯ намуда оид ба касби худ ё ки оид ба манфиати тоифаи худ маводи зарурӣ дарёфт мекунад ва касбияти худро, сатҳи худро хеле баланд карда метавонад. ҷанбаи дигари муҳимияташ дар он зоҳир мешавад ба гумони ғолиб ки насли наврас дар рӯҳияи худшиносӣ тарбия меёбад. вақте ки мо аз асли худшинос мешавем, медонем, мешиносем, асли худро медонем, албатта ки дар корбаст кардани донишҳои таърихӣ дар фаъолияти имрӯза пуштибонӣ мекунем аз манфиатҳои миллӣ, аз арзишҳои миллӣ, аз он ҳадафҳое ки имрӯз давлату ҳукумат дар роҳи саодати миллат роҳандозӣ мекунад ё ин ки роҳи даст гирифтааст. воқеан пешвои муаззами миллат ташаббусеро ки ба даст гирифт ва дар роҳи амалишавӣ қарор дорад, яке аз омилҳо, яке аз заминаҳои асосии таҳкими истиқлолият, нигаҳдошти ваҳдати миллати тоҷик маҳсуб меёбад. хуб имрӯз барои миллат, барои давлат, барои ҷомеаи мо насли худогоҳ лозим аст, насли худшиносу худпеша, яъне насле ки дорои сатҳи баланди худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ бошад, насле ки манфиатҳои миллати тоҷикро дар ин ҷомеаи бисёр ҳам мураккаб ҳифз намояд, ҳимоят намояд, аз арзишҳои таърихӣ, аз арзишҳои фарҳангии миллати тоҷик ба мисли гузаштагон ки то ба имрӯз ба мо онро яъне ки ирсол намуданд, мо низ имрӯз вазифадор ҳастем ки ҳамчун гузаштаҳои худ, ҳамчун ёгони худ тамоми арзишҳои илмию фарҳангӣ, тамоми арзишҳои миллиро нигоҳ дорем. ин нигоҳдоштанҳо танҳо ба воситаи истиқлол, ба воситаи ваҳдати миллӣ имрӯз нигоҳ дошта мешаваду халос. бинобар ҳамин имрӯз омӯзиши илми таърих на танҳо барои муаррихони касбӣ, балки барои ҳар як фарди ҷомеа, махсусан барои ҷавонон бисёр ҳам муҳим ва зарур аст. ва ин муҳимият пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки таърих ин шиносномаи миллат аст, таърих ин дарси ибрат аст, таърих хатогиҳое ки дар гузашта содир шуд имрӯз моро водор мекунад ки бори дигар ба ин хатогиҳо даст назанем, роҳ надиҳем ва дар роҳи оянда, дар роҳи таҳкими истиқлоли давлатии миллӣ яъне ки саҳмгузор бошем, нисбат ба ояндаи худ бетараф набошем. таърих ояндасоз аст, на танҳо гузаштаро инъикос мекунад, балки имрӯзаро яъне ки месозад, ояндаро муайян мекунад ки миллату давлат бо кадом роҳ меравад ва ба воситаи чӣ. яъне хиради таърихӣ, дониши таърихӣ имрӯз тамоми қишти ҷомеаро водор мекунад ки дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ, дар ҳифзи манфиатҳои давлатӣ ва дигар арзишҳои миллию таърихӣ ҳар як ҷавон аст ёки дигар қишроҳои ҷомеа муаззаф бошанд. ташаккури зиёд. пешвои миллат ҳам дар китобҳояшон таъкид доштанд ки мо таърихро меомӯзем, аз таҷрибаи таърих дар имрӯз корбаст мекунем ва дурнамои рушди худро муайян мекунем. чун дар ин ҷо шумо дар бораи муҳимияти омӯзиши таърих ва барои он ки насли наврас дар рӯҳияи худшиносӣ тарбият ёбад ва бо ин дониш, бо ин ҷомбинӣ тавонад ки барои ояндаи дурахшони худ ҳамон гуна ки пешвои миллат мекунанд ворисони дастовардҳои замони истиқлол насли наврасанд, ҷавонон ҳастанд, яъне сами арзишманд бигзоранд ва донанд мавқеи худро, вазифаи худро. дуруст қайд кардед, илми ояндашиносӣ вуҷуд надорад, лекин илме ки бевосита ояндаро таҳризӣ мекунад, ин бевосита таърих аст. аз ин рӯ китоби Бобоҷон Ғафуров тоҷикон ва нашри тоза нашрш ки
از ترجمه تاجیکی سال 1983 در 2 جلد بود و در 1 جلد با اقدام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم محمد رحمان با هر یک خانواده تاجیک تحفه می‌گردد. بهترین دستاورد است. از کدام خاطر ما باور کامل دارم که نه فقط در داخل کشور بلکه تاجیکانی که برون از کشور هستند همراه خود میبرند. فخر دارند که آنها نماینده ملت تاجیک هستند و در خانهشان در منزلشان نگاه می‌دارند و هر مهمانی که به خاندان آنها میآیند این کتاب را نشان می‌دهند. نه هر کس، نه هر نماینده دیگر ملت این چیز کار کرده میتواند. این بسیار باعث افتخار است. این باعث آن است که ما واقعا رهبر دولت ما پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محمد رحمان خوب درک کردند که برای آینده کشور ما به واسطه همین عناصر بسیار مهم در خودشناسی و خودآگاهی ضرور است که خصوصا نسل جوان از این چیز بهره برند. تشکر زیاد برای صحبت، برای مصلحتی که اینجا ابراز داشتید. بینندگان عزیز، یادآور میشم که صحبت داشتیم با استادان دانشگاه ملی تاجیکستان شریپوف رحمان علی، دکتر علم‌های تاریخ، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان و ذکریا اکرمی، دکتر علم‌های تاریخ، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان و همزمان نامزد علم‌های تاریخی همین دانشگاه جمال الدین شریف. صحبت ما در اینجا به پایان میرسد و همان گونه که پیشوای ملت اظهار داشتند و به جوانان تاکید زیاد دارند و تقدیم کتاب تاجیکان است به هر یک عائله تاجیک به خاطر شناسایی جوانان، شناسایی بیشتری آنها از سرگذشت خود، از سرنوشت خود، از تاریخ خود است و به این وسیله همچون وارث ارزنده تربیت یافتن، کمال یافتن نسل نورس است در آینده. اطمینان است که جوانان ما از این اقدام ها قدرشناسی میکنند، میآموزند تاریخ خود را و با آن دانش‌هایی که از تاریخ میگیرند با علم‌های امروزه یک جایه میکنند، همراه میکنند و برای پیشرفت، برای رشد وطن عزیز خود تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزشمند میگذارند.